Naši sljedeći natjecatelji su ne jedan, nego čak dva Kristijana. Tako je. A osim pobjede, njihov cilj je naravno NSA i novčana nagrada. Jel? Naravno. A hoće li u tome uspjeti, ovisi o vama, poštovani gledatelji. Oni se zovu Kristijan Skočić i Kristijan Mihalić i dolaze nam iz Karlovca. Oni jedu break, piju break i žive break, a sada break. Ja sam Kristijan Skočić i ja sam menadžer svih zabavljača. Kristijan i Kristijan, vi ste savršenstvo. Ti si nevjerojatan plesač. Ti, ja mislim, imaš Božji dar. Ajmo glasovi. Da. 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 Za nas prolazak u polufinale, jako smo se iznenadili što smo ušli. Očekivamo da ćemo proći dalje u finale. Od nas dvojice je bolji naravno trener, a ja sam samo pomoćnik. Za večerašnju točku smo se pripremali zadnjih mjesec dana. Ideje su se slagale jedna na drugu i spojili smo s muzikom sve i sada je to jedna mala pričica. Konkurencija je jaka, Ali mi smo dobri i imamo šanse za finale. Postarani do neprepoznatljivosti. Nije, izgledaš to isto koji svaki put. Ne ja, dečki su postarani do A neprepoznatljivosti. dobro, ali su još uvijek mladi u duši. Neka na scenu stupe Kristijan i Kristijan! Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. ना दे दिल परदेसी नू तेन नित दा रोना पै जाऊगा ना दे दिल परदेसी नू तेन नित दा रोना पै जाऊगा
Ovo naše mali leteći medvjedići više ne pali. A Igore, igra mečka. Igra mečka, vidiš da sam... Kud bježiš, Kristijan? Kristijan i Kristijan. Na kojeg mislite, Kikija? Koji Kiki? Nina, Koji Kiki? kako su se tebi i dečki činili večeras? Koji će sad, pričati? to je pitanje. Ja nemam riječi. Ja nemam riječi. Meni niko nikad u životu evo ljepši poklon nije učinio, kako da to nazovem. Nije upropastio. Ja ne smijem ništa reći, ne mogu biti... Ona je moja, Za vašu informaciju, supruga je tu u publici. Ne mogu biti objektivna jer ovo je apsolutno najbolji nastup za mene u Super Talentu. Njih dvojica su bili predivni. Predivni. A Nina je uvijek bila sklona pretjerivati. Ja im želim od sveg srca da odu u samo finale i da budu i tamo najbolji. A ima i Molim samo finale. vas. Ima i samo, to je Ne. polufinale isto, semifinal, samo finale. Joj, dečki, bili ste predivni, obožavam vas. Hvala. Volim vas. Ne, Enise, koji je od Kikija bio bolji? Lijevi ili desni? Teško je to reći. Kao dvije jabuke kad rascijepiš. Mislim da oni su tako... Zašto ne bi jednu rascijepio? treba ovakvi 4 rastje. Pa nevjerojatno. Da li sam ja nešto rekao pogrešno? Pa zašto bi 2 jabuke rezali, svak će dobiti jednu onda? Ja sam rekao 2. Pa jesi. Pa šta? Pa šta ako sam rekao? Ja nisam znao da ja sve što kažem da je duhovito. To je vidiš, to me sve podsvjesno. Želim vam reći da ste bili sjajni u toj energiji vašoj mladilačkoj koju vi imate, da ste napravili takvu koreografiju koja je jako zanimljiva i interesantna. Publika je sama rekla onako koliko je uživala, a definitivno ću se pridružiti vašoj poruci koju ste odaslali, a to je i ja volim Ninu. Ja sam mislio da će biti to je forever young, ono. Da želiš ostati mlad. Onaj zvuk X-a koji se čuo na kraju To nije bilo dobro. kompozicije, naravno nije bio. Sam stisnuo, nisam. Nisi. Nema X. Reci. A mislim da... Kakav Ma ja ne ovako. bi dozvolila u žiriju nikom da stisne X. Ti si ih držala za ruke. Nažalost. Puno ulizivanja, Daj, Dudo. A da je bilo I love Dudo, pa ne mogu. tvoje ime je bilo predugo za ispisati. Puno ulizivanja, malo humora, još manje plesa. Sama. Dečki, ovo je bilo ovako. To se zove šlag. reći. Čekaj, mislim dobro ko nije završio. Reći Aj, ću. nemoj se zaletati. Ali kad se to sve zbroji, fenomenalna točka. Zabavno, a ovaj tvoj helikopter, raketa, što je bilo je, ja to u životu nisam vidio. Čestitam. Mogu ja sam nešto reći? Možeš. Odlični ste, dečki. Znači, Ako možeš. Mogu. Znači, iako je to možda izgledalo kao lizivanje, mi smo samo, mi smo samo htjeli pokazati šta nam je najvažnije u životu. Znači, Ulizivanje. prema Nini smo htjeli kao pokazati da je to ljubav. Na kraju smo skinuli kao da je prijateljstvo ipak isto važno. I na kraju break. Ma dečki, predivni ste. A dobro, pa Predivni. Super je to bilo. A dragi gledatelji, ako mislite da Kristijan i Kristijan zaslužuju finale, glasujte za njih na broj telefona 061 5602 ili pošaljite SMS sadržaja Talent 02 na 66706. I još jedan veliki pljesak za Kristijana i Kristijana.